Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saka suatayo pagarinyo makapupo sa perka umar apokabger kano sa kasidatul mararawiyah. Isma'uni fi hadhil kasida al-maudu ba'iyyak karimah. Sakan subaiyak karima miyak kaisa alungan nadiya ko di mamamayupas sa walay na miyak kaumas siyama apon siik ko mga bulay o kayan sa tigin rakan ahay baiyak karima nandasuk kenakan sa tigakan mambu kiyama ahay yamak kulay nasukun ka na piyakikan akang kiina sabab kukap ko sakit yan sa tinimad ako yama na miyak kauntun ako sa singwan yan si ina sa kwarto na pitimad yan tama sa miyawlog sa katre sa lumyala ka pumas yama na miyak palalaguyakan si ina na miyak pa kaulo na kong kububunakan sa tiga kanon hay nakulay sagito na ni piyang sa pangatatak aluakan sagit sa tigrakan mambu ina ahoy mo iyak karima nading kadempak karata ginawang ka kasukap kebubayain ka kiyama ka natutak-tak pang kaum beden sagito na ni piyang unutan namiyakwakan sukuraan namiyabatiyakan subhana a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Samya kay sapman alungan nanu kami boki baboy mialambas sa walay sa tigrakan ibabo ahay baiyak karima na pananagsangka mapasanap kami pingka sudintaran ami kiyamaka sa tigakan mamboki babo ahay bubuk kulay nadaan ako daan apsemboyang kakuda suwakto asar sa tigrakan mambo ibabo ahay baiyak karima naubagihan iswan ka nawakakadia ka na ng kabubayan sa taro sa ini pamalabadian sa mga nitarnagan sa piyamurotakan na milayalayag akon na milayakan asa timan akayo na dumika koron sa dia koron di mamaginidas andaso ginawa ko araslay na andaso inaakon amalara keni gagaw na andaso amaakan adia kang katigeran na andaso ingodakan amal adia kang keraung genataan nakiaga natambo samya kay sapman alungan nader samya kay sapman alungan nadiya ko di mananagsion sa walay nadu namya nagakon asumyalam tigyan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa simbagakan mambo katigawa waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh salikaan akan supay tao namelay akan si ama an agagaksen iyan asak kataw abae Samyap pikirakan mambo ay nubis oto biuno yamasina kasumbian niya sa sakataw abae. Sabab ya siyang mo katagui sa diyang ka ay pagkauriyang koron mga luks pagaryakan. Napiyay kap kararangitit tano ko mga abik kulay tano mga amak kulay tano nabat tano kira meden tetak tak pa sukap kebawaya it tano kiran.
Piya-piyaan tano sa mga lugs tano, watabula bauron sa mga inakulay tano, kabadinyo di katawi, nasa katanuman ang mga wata, narong tanurong kutoon sa kasurgaan tano, napiya siyang bukat tawisan yang ka, kasuk kabasaon o mga lukas, amarata sukibulog ka kudaaran ng taon, amas tumusumatatang ka amararang kuno taon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.